Kua puta mai tētahi pūrongo e pāna ki te āhei o te Māori ki te hoko whare. Kei roto i te pūrongo nei te kaupapa whānau ora me ētahi atu rōpū a hapori e whakahuahua tiana. Kei a Peata Melbourne, ngā whakamārama. He uaua te hoko whare a hakua ko Waikoe. Engari mo te Māori, ka tahi ka uaua rawātu. Kei roto i te ripoata a te komihana whaihua. Kei roto i nā taone rahi pēnei a Tāmaki Makaurau, ko ngaro ke te hiahia mō nā kāinga eti. Te nui ake o te kāinga, he rahi ake te wāriu, te take. The price of land has become very expensive around some of our major cities. You're unlikely to build a $150,000 house on it. You're more likely to build something which is more valuable than the land. He maha tonu nā whenua Māori tatāna ki nā taone ka taia ki te whakatīnana hia. Engari nā te rereke o nā hiahia a te kāwanatanga, a te kauni hera, te kōti whenua Māori me ngā pēke ka noho kōmusu. We spend a bit of time looking also at some of the fairly conventional models that are available that might work on Maori land that are used elsewhere so that whānau could retain ownership of their land. Engari e kore ngaro te hiahia a te iwi Māori ki te hoki whakamuri ki te wā o te tari Māori, nā rātau i tū wai te mano kāinga mō te iwi. Sense, I think whānau ora has the potential to replicate some of that in the sense of whānau being able to, pull together their own resources and work together to achieve some of the aspirations in housing. E roto i tētahi reta mai te minita o whānau ora me nā take noho whare, i whakai mai ia he hononga Māori i waina i e nei kaupapa e rua. Me tana manuaru, kua mbihia e nei take i roto i te ripoata. Me nā kōrero whakatau a te komihana, kua whaihua e pāna ki nā take noho whare o te Māori. E whakapono ana hoki te komihana, me tuku ke atu te mana ki nā tauwhiro hapori, pēnei te Salvation Army me nā kai whakahaere āiwi, hei kawe i tēnei take. Tērā pea, ka pakari ake te haere. Peata Melbourne, te kare.